Panaraar, tinamlama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions. Sagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan. Nabalsan. Dito'y drama tayo. Anaraar, tinamnama. Angeline, anak. Rumor ka ni tisilid mo, tamangal daw tan. Saan ka kumangagpupok iti silid mo? Gapulang iti panangikalang ken kanya Harvey akaayan-ayat mo. Di mo't sumungbat. Lukatak malangay. Ha? Di anak ko. Si Drew, apay nginububor mo ti balay da Harvey. Gapunta iso ti gapunan no apay akin nagtil ti anak ko ti biyag na kanida. Ala, pagkalma amon ti riknam. Tikit di asikaswem ket ti panakay masayag ti bangkay ti balasang mo. Apaman adumteng manipod ije punerarya. Tiyak maklon ti isisinan ti anak ko iti day ti abiyag. Basol na jay Harvey. Basol na. Alawan, basol na manubasol na ngem sana rumba nga uburum ti balayda tapno may papas mula ang tipungtot mo kini Harvey. Alaw may kan. Agawid kan tatulungan da ka amang ipakni ka dagiti wara ije balayo. Dandani itan ti panangitulod da iti bangkay ti anak mo Isidro. Imbag ti simangpot kan, honey. Ay na, napalalo ti dandanag ko. Apay, kanya tinapasamak. Tapay ko naman napalalo ti dandanag mo, honey. Ni ama si Drew, may nagbasbasawang, kan inububor na pa ito'y balay. Anya, tapay nga naramid na ti kasta, Lorena. Di mo ka di pa'y nadamag tinapasamak kina Angeline, adati akayan-ayat mo? Saan? Tayo ti sabali nga ili tinakaangayan ti meeting me. Isumat lagaya madi mo ammo. Apay, anya ka rin tinapasamak ka ni Angeline. Kinutul na tibiyag na. Anya? Naklaat kanulangan ni ama si Drew. Idi makita na ti langana. Anya nga rin ti pakainaigan na di apagteng. Iti panangubor nila kay si Drew iti balayta. Gapot na nakita na asurat ni Angeline. Amang ibagbaga asika ti makagapuno apay kinutul na tibiyag na. Anya? Saan nalapta ka no ang maaklon ti panangisinam kenkwana? Katsyak ting kalaysam. Awan basol ko iti dayta. Nakiting ket di ti panunot na. Anak, asino pa ita ti kadwa kiti balay? Naitabon na kameten. Si Drew, umaykan. Ay na, awanon ti kadwata dito simenteryo. Agawid tamuten. Mabalsan to na jay Harvey kandida. Alasan mo nga bagbaga dayta. Takas lagi lunlunod kan no kasta ti bagbagam. Iso tiga po na. Apay aginunas ti anak ko ti biyag na kumaray. Aklonum latan ti amin, kumpadre Sidro. Ta sana na may subli dagiti nalpasan na pasamak. Agpaisulay ta kumari kandida. Makapasakit ti nakam na ita nagtungpalan ti anak ko. No apay kat ngamin, ngayon sukat ni Harvey ni Angeline. Idinto ta sa nga pulo at taon anagayan ayat da. Insukat na ti anak ko, gapoy ti kinabaknang. Wen garod,
Baknang kano da dya Lorena anang isukatan na. Talaga abak nang. Kan naipromotan ni Harvey iti trabaho na. Pundo ka de, nga isuntihid ti opisina da. Talaga nga ison. Ngam si mabalik anon ti ugali na ijay a Harvey. Taapay ngay. Iti pan nakaasawa na iti baknang. Kan ti panagbalin nan a department head. Nagbalin kanon a matapubre. Sapay nalaing kano nga agkikil kadagiti agpatulong kenkwana. Honey, makabulanan sipod na itabon day di Angeline. Nagsao kayo ka din kini Ama Sidro? Saan pa yan eh? Kasta unay ti panang pabasol na kan kaidi. Gapoy ti panang ketel ni Angeline iti biyag na. No inulit na ti may nagubor. Sigurado papulis ko. Siguro, mabutong mutlaang, honey. Iswasaanan na nagsubli. Nganda magkuakas lagbalay kano iti dakdakkel. Tamangayab kano iti kaanakan na kadkadwa na mutlang iti balayda. Sana mabali na pag-araw na ti balayda. No di da ipagnangaubo na ti building permit ti patakderan da balay. Sa bagay, si kamo ti mauding agpirma wano mga approve iti building permit. Di urayam latan, honey. Alas 10, kakadwa. Ang merienda kayo pa. Kumpare si Draw. Ne, dakil mo to'y may patpatakder abalayo iti kanakam. Uwain, kumari kandida. Tano mga sawan to ti kanak nalawlawa mo't lang ti pagyanan may. Ne, di mo't Engineer Harvey deta nakakutsi adimteng ditan eh. Addan sa umay na ibaga. Apay nga ta, at tangad-tangadan na ti mapatpatakder abalay may. Nay umasidagan. Ay, inak mo ton. Tapno makapagsarita kayo anasaya at kini Apo Engineer. Uwain, kumaray. Masidagan ni Harvey. Ama Sidro, agbalbalay ka matitidakdakal. Uwain, barok. Ano building permit to ipatpatakderan nyo? Kasapulan pa'y aya, engineer. Katwa na. Apay, di yun lakad, ti building permit na. Saan, barok? Pues, isardang nyo pala ang ti construction. Ilakad nyo pa ti building permit nyo. Di la mabalay nga itultuloy milatan. Bayat nilaklakan ka ti building permit na. Uray inton bigat, ilakad ka. Sana mabalin. Nukunak nga isardang nyo ti construction. Isardang nyo. Taro saan? Ipapulis kayo. Nagkarokan nagsasao. Ang nakarbangak amang sita kan mang pasardang iti construction. Tasyak ti municipal engineer. Umay kayo ito iti opisina kindot bigat. Onay kan parok. Abusta si babasol ka kanyak. Gapoy ti panangikalang mo iti dahi anak ko. Ngaysot ng katilan na iti biyag na. Kalpasan na. Di ka man na maalay ti sarita may papaniti ipatpatak dermi abalay. Awan sari-sarita kanyak. Noon naglabsing ti may sa atao. Pagmultahan kayo pa ikit diya. Agpatakder kayo iti balay nga awan pa'y building permit yo. Anya? Pagmultaan nak, nga oray no umay kuntun ilakad ti building permit ti balay ko. Wan, agmulta kayo. Talagang agpaiso ti damag ko. Asipod na ipromot ka. Nagbalin kan aman ang gundaway ka nagiti tao ang makasapol iti serbisyo yo. Awanan ti adwa sao. Basta umay kayon tulatan iti opisinak inton bigat. Kat itugot yo ti pagmultayo. Mano ti multak, nukas pangarigan. Uresan nyo akayat kumatag multa. Mapilitan kayo. Tadyak mo't pirmaan ti building permit yo. Nudiyo ito ti ibagbagak amul tayo. Mano nga ron ti multak, aber? 7,000 pesos. Anya, nagdakkelan.
Dakkel mo ito ipatpatak na rin nyo, abalayo. Di dakkel mo timol tayo. Ta di inasikaso nga imo na ti building permit yo. Talaga nagbalin kan ama ng gundaway. Sipod nagbalin kan ang department head iti opisina yo. Adaywan ka man langan. Tay nakpanligusanan di baboy ka. Ako rin kayo ama. Da kayo takin tarakan iti native baboy na nakagalot iti puon ti bayabas? Wan. Inakpanligusan. Tapangiliwagak iti rurod ko ken ka karag iti imbagam. Nabit lang. Mabalin mo, ngay suntulatan ti pagmultayo, na jay nangisit a baboy yo. Alya. Kaya't kulat ta da jayan. Lilitsunan mo tan. Iso na, ti alag amul tayo, ti nagliwayan yung nga obligasyon nyo. Alya. Ano ti kunam, kumpare si Draw. Pinangmultam kin ni Engineer Harvey, yan native ababoy mo. Wen kumare. Napilitan ak anang tag. Tadi nakadumot pirmaan ti ilakad ko building permit ti patpatakdaran mi abalay. Rujak agmulta. Na yun ti kinaman ang gundaway da dya tao. Dalakit karod anaaronan tigurak iti dadya tao. Gapu iti naramid na. Kas laawanan ti nagkakadwaan niyo. Saan mo takas niya ti ugali na ililubya na dadya anak ka? Hindi saan pa yan ay promote. Awan ki di ti asin na Amo na lang arod alakay kan. Pinagmulta na kapailaan. Bayamon kumaray. Sana maturog ti Diyos. Mabalsang tulak na yung nga engineer, ti kasto nga aramidan na. Harvey, anya dyan native ababoy nginlugan mo asimangpat? Inala kanila kay Sidro, iti papan ko panangkita, iti patakdirin da abalay. Ginatang mo? Saan? Anya nga rod? Dinawat ko. Anya? Dinawat mo? Nagsayatan? Nagdapay agi padawat iti baboy? Bueno bakit? Kasla dinawat ko na jay kanila kay Sidro. Ta multa na iti saan na panangilakad nga imo na iti building permit iti patakdirin da abalay. Pinagmultang pailaang mo't. Anya nga ron? Naima sa litsunan jay native ababoy bakit? Kat inton malitson, ayabak to dagiti kaopisinaak, kanag iti barkadak dito balay, tagjajaming kami. Hawanan, kumpare. Pinulutan da dyan native ababoy mo. Nakaad-ado ita dagiti kaopisinaan ni Harvey iti balayda. Anya? Linit sundan jay baboy ang nagapukin ka. May sabat a korap na dya a Harvey. Saan mo't asimrak iti kaban ti gobyerno ti pinagmultak. Nudikit iti mismo at tiyan nagiti kaduan a buwaya. Kaya nakaragragsak da ita amang pulpulutan iti baboy mo. Nagrigrigatak iti mano abulan. Ngam dinawat lang nagiti mananggun daway at tao. Ang amala, tay kunakon kumaray. Sana maturog ti Diyos. Mabalsan tulatta dagiti mananggun daway at tao. Unay katabartagnan? Indumog na latan ngin turog dito'y lamisaan ang nagiinuman da. Harvey, hoy, umakar kan iti kama ang maturog. Harvey, bilibak mo titilaing nyo kadagiti barkadam anang pulutan iti lechon. Tatultulang laang tinabati. Ibagbaga manay. Ingka maturog ijay kama. Abay, nagawidan lang iti barkadak nga ginam. Nagawid dan ay taypay. Kat na iturog mo mutan dito'y lamisaan. Ala, umay kan taas si bayan kang ipan iti kama. Ala mga rot, nalamsak matanti minam, nagpulutan iti lechon. Alaw may karo din tumakder kan. Apa, biglamat na maulawak, Lorena. Maulaw ka at nabartak ka. Sa barit, kiulaw ko.
Agpuspusipos sa law-law ko. Anyat ko naman. Harvey! Kumpare si Draw. Apay kumari kandida. Kanya ti ibagam tay may ka. Ni engineer. Intaray da yung ospital. Anya, tapay, anyat napasamakin ko na. Kalpasan ti panagiinom da. Naulaw ka na o. Anya, Wen. Na high blood. Kat naka-ICU ita. Di na kanumay garaw ti kagudwat bagina. ay, daitan ti kong kunak kumari kandida. Nabalsanan. Maka, inumak, mangyawat ka man iti, inumak, hanay, Hani tarupam? ha? Apay akastatis sa Lorena. Sipon na high blood ka. Awanan day di pagpanpantasya ak akinataer mo. Laklakayan pa yun tilangam. Ay na, makauma ka natartarak nin. Adda kalatan di ta wheelchair mo. Apay, kastamatan ti sasawam Lorena. Ay, saan ako na makaanos? Diyak kayat nga aginggat bumaketak ket tartarak nin kalatan. Anya ti kayat mo asawa. Lading itak, ngam talaga anak ay kedeng akon. Makisina akon ken ka, Harvey. Anya. Awanan. Asawa. Pinanawan ako. Engineer, Ah, apay ngay nga da ka dito arubayan nyo. Asino ngay tinangidoron iti wheelchair mo nga may ditoy. ti asawa. Inruar na kiti balay mi. Sakbayan. Tinalawan na. Binaybay anak ko ni Lorena na. Anya, no kasta, inwar na ka tapno da makakita ken ka? Uwan na. Awanan mang taripato kanyak. Pinsina na kon ta asawa. Pinanawan na kon. Tasaan karon na makaanos. Dayto yan, tay sangkay bagay din ni Sidro, asaan amat maturog ti Diyos. Nabalsan kan, gapu ka dagiti basbasol mo barok. Kanoan niya nga minti imula, isumo ti apiten. Nagmula ka, iti kinadakes, iso nga dakes mo ti inapit mo. Wala na. Iti kastoy kasasaan ko ita. Ita lang may mamiris ko. Nagitisaan amay kanatad linaramit ko. Pagbabawayak tiki naman naglablabas ko. Hindi nakagtingak iti pantok ti baligi. Pagbabawayak unay na. Engineer, saan pa naladaw ti amin? Agpakumbaba ken agpakawan ka kadagiti tattao anapaspasaktam. Iti kasta ke nataltal na mo latibiyag mo. Laglagi pem, ati kada sumangbay arabi agur-uray mo ti anaraar ti namnama. Namnama akasingin daragsak. No, amom tagpakumbaba, agpakawan, ken mangipateg iti padam a tao. Hitangsit a tao, engineer, ket saan na amaaramid, ti agpakumbaba nga agkidaw iti pamakawan. Aramidek timbagayo na. Agkidawak iti pamakawan. Kanang iti tao nga napasaktak. Agpatulong kada kayo na. Tatulungan kay tumet. Kaya't ko ti makadanon. Itayan lang iti tao na pasaktak. Babaen ti tulong hiyo. Una, engineer, nakasagana ak at tumulong kada kayo. Dito
Kan papagayam tinagdimusan ti pakasaritaan as sinurat ni pagayam Nestor Marcos napauluan iti Nabalsan. Dito'y drama tayo, Anaraar Tinamnama. Agyaman kami itinkay panantarabay.